Rwaria rwegie GSS ni ruonekene kugwata mwanki ntere Chamara aciari bakiuga cukuru imwe gwatwa kanya kakwithirwa na GSS ni njira ya kugwithia cukuru iu kumania na mateta jaja nandi thirikari ni uritwe imenye uria ikabangania o cukuru kwithirwa na junior secondary. Baugite mubango jwa mwanya nejo kwendekana ni untu gwaka irasi na mathaga jangi jareza kwendeka te untu bubuthu. Mate Mugambi gatumenyithie nkuruki. Meanka nyuma ya mutaratara wa kithomo kwambiria kugaruka ndeni ya thiguru ya Kenya, secondary inini kwambiria kurugurwa kirima cukuru ya primary ugwaya arwaria na nkinya matheta ma kurega kuganirwa mara uyura guntu na guntu ndeni ya thiguru ya Kenya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kirigi chigo mbunge kia Mara. Kurietu na alimu bathatu batio bakothomithia kuma grade 1 mwanga grade 6 na barotha bwere na betuka kumania na kithomo gikia aciari ba cukuru iritaro nenkerwa kira chigiki kia junior secondary ba kithukaga kiri thirikari ntugo gwa ntugo bagitumanaga kiri thirikari we no gutigira ba kunenkerwa kira chigiki tutirende gutiganiria cukuru yetu tutirende gutiganiria cukuru ya Kieganguru primary school etuika ya kuthira Kieganguru ati tiumba kuona CBC na cukuru ino ya kwambiria gitera jamu na zaidi ya miaka 60 iroma gwana kinini ndaromera Kieganguru lakini tutikuona kirari mwanka gwaya bunene bwaciari baba icukuru ciao ira bakite mianka kwa mianka kuthirwa na nkinya kurimangeria bakiugaga baturite guciaka na kogu batiumba kurekeria ciumba kuthiru ikwagia kirachi giki watoto diawa enrollment is kidogo tu we have 56 from grade 1 to class 8 and then PP1 they are 7 ubo igwarira cukuru nyingi iritari na kirachi giki kia junior secondary ikunyia ritwa ntugo gwa ntugo aritwa bakithamagira na nkinya kuyura kiri macukuru mwanya mwanya mara na irachi bibi muneno airomo ni atwetekerie itotwana tou twekure ni atwekera dina no na nikanda uga buruburu na ngai ari mbere katukumoromba muneno uwe airomo atwekera dika atwana toto twekure u kumania na mama monthe atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya kirigi chigo mbunge kia Mara bararete romba na nkinya gutumana kiri thirikari nene gutigira cukuru cionthe ikunenkerwa kira chikia junior kuthiria kiriro na nkinya gukiria macukuru mama JSS class kibyo rete 6 na 7 bila toeroli tibu kuto abanga tuinde kwa kauli moja JSS cho kueroli na skuli inge sionde si Mara na Tharaka Nithi na Kenya yonde. Hii kitu inaitwa JSS. We have a big problem. Many of our schools were not they were not given JSS classes. Wale walifanya mtihani last year hawajui wataenda wapi kwa sababu hiyo mtihani exams are not yet out. So tunaomba serikali na tukiwa part of that government, let all the schools be accredited to offer JSS classes. Kuringana na atongoria baba ntugo gwa ntugo kujurite matheta na nkinya kiriro aciari na nkinya aturi bakiriragira macukuru mao matikaye kuthirwa na nkinya kurimangiria. Tunaenda watoto wetu wanaenda almost 10 kilometers kwenda kutafuta pahali ile shule inaopa JSS. Sasa ile demonstration zikuku kila pahali ni wanafunzi na wazazi wakitafuta JSS classes. Tena mpaka kwa rais kupitia Ministry of Education kuhakikisha kwamba kila shule iko na JSS. Siku ile nilikuwa hapa Eroli nikipeleka Rotterdam. Kapata Eroli Primary School inafizika inaisha. Na ni kwa nini? Sababu hakuna JSS. Wazazi wanashindwa kuweka watoto shule tofauti. Wazi kuna mtoto Ngoroki Primary, kuna mtoto Kieni, watoto wako wakihamishwa sababu ya JSS wakienda Ngoroki, hata wengine utafanya nini? Utahamisha ndi wazazi weke watoto pamoja. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Bitagwa Mate